ngai komba katu ke jingong mo kabangi ong ukasi ong kumno habala jan ngam jilok la snotu bam long shu kerup yu langyap rup snow banim kini kaladehi kapor bah kini kibla jangam kisdang ban kurup kulmar kadon ka jingong bawai usopot open pot yang sang barok kawai pikmi lenti baiwe sobha inlik pen bahaya ka sang sopot pikmi lenti baiwe sobha inlik pen bahaya ka sang sopot habatang we sopot dua pen podlut ya ka sang barok kawai entah di ni beriu babajingi bainlik hakatai ka pot try in pen bahaya ka pot yo tang sekentar umsan laput lang memar kata-katau ko ki memar kata-katau kacet mendriu kadai ban ong enough is enough labiang katul labiang wat pembisu labiang enough is enough Minshwa kadai kapor jupi bafin take action. Now it's our time to take action. Mentang ni kapor ini bangin sim, ya kata kebenta ban le AA. Kapor jong pi ban sim action ngatrai kaladai tak ban kot. Amal tako kipat babi kasong happy. Pi perkat kumnu. Ngahi ngap perkat ban ya banga pendem. Ban ya banga pendem. As a self-respect bhabang yap. Pada dengan self-respect kepada menrung, hawai pawai utrash nong, kentai ni senrang, kani kari jongi nyen haban ban yap ban yadanya ka. Lem kumta kam dan jimut bani keren, gi an gi bekerpang. Pek negeri Israel, la kepta wer dekat gi nomshon. Kiri ayu ki pamhiat mai ke Israel. Noi balai ke yang rambak ban yada. Kemensi idri kadon gitit senam. Jogi kon Israel bat kentai bat senrang. Kalau dia ke poringi mentaban wan rai ke jingapat hapeng di kentai bat di senrang. Marang ke balik senrang ke piang baik balik kentai ke piang em ni rai lang bantai pat sajisin ya ke jatri. Ngaku apa kan mensi me jat benriu kan rong ki kon samla kentai jingi bakin e jala ke jong ke jat benriu. Ban ni kum ki senrang ngin ngau sarong ban ya dai pigi kentai ban e ye pigi kentai. Ngangong ngayat tak an beleng. Nga sensyari ke ying ke sem nga e ke lok nga lep haya ka be ki kon ke joka ndre nga sensyari ke ying ku pa jogi nga don ke jingkit kli ngam ko banong bangari usenrang ubatang man penap kun arkan taru ngamla habi be kalok em nga da pa kalok so bentaro don kam manam ngam ap habaka don kam ukun la jong ti denem dehine kadon ke jingle sting jogi rangba khasi hagaru kam perkat kachat ka khong kiwei let's tay pinyo khon let's ni pinyo khon let's te pinyo khon baka de kachat ka khong kiwei ni so sorong kumia kata dustor amarta ko kipat ba ni haban penklan ni kachat beri daga bangi penklan ni ke longi ki longsen ni hikai ya kachat kata ka de jingat lenti juga voice of the people party nasukwa ban pin kamau kalong tang ga jing pin kamau bangin yes no tulang bangin pin kamau la mikiwei bangin pin kamau la mikiwei balai ni don kam ban snutu ka ai ka political party lani ka ai ka seng san partai balai ka don kam namar marwai ngimla ban le thawan hat district council marwai ngimla ban le thawan hapo assembly kabaduna ngi don kam kan rewut kibran ka jok ka jingmut ka jok ka jing perkat ka jok ka ngrim ka jok ka thong bagin let hapo district council ban thau ki an nam ta jungi kabaduna ngi don kam lai puingut kibran ka jok ka jingmut ka jok ka jing perkat ka jok ka ngrim ka jok ka thong bagin let hang ta po assembly ban thau ki an nam ta jungi te ka party kam DP tang ka uniform ko madon ki baong dan kibong baka party ke datang ke uniform nagataga daw ka siyang hubriw henry nang ni pin keliken ni kita ki kertong simet pilek marway simet da job pin election no pin tray bat no pin sayo e ka jubab ken ka basay marway pimla
ladala bantawan marui bantau perthai mengingi dan sangut ki amali ngim dan kamsu pi ban lek keleng kelengari ban penklanya ke parti labiang Andre ngidon kami ke nombor habang debate bonsi na po assembly lakalongi ke ILP lakalongi ke article 371 lakalongi ke nugo mat ke pangiyatai kamday pangakran sarong kampat don ka weru ka kep bangan rem haga debate kampat don ka weru ka kep bangan rem haga debate Andre ngarem haga jingibon pai kata ka motion ka resolution ka rem haga jingibon pai dan kita orang bau bar dan urai ke resolution haga beri bak artikel 372 withdraw no nama kata kala yap ki claim tip ayung ekran hapo ke house kay ke resolution kay kata ke resolution in principle ke pangikran kum ki emle baro ki bayi simbenta habang arai ke resolution nagam taka artikel 371 dan weiru bonong ayam kani kalong kadon ke jima baro ki ong kalong dapat senguy hap ringi tang don kam ya ke por bangin ya tai badai halor kata akan mongrim habau chief minister ong haba baro ni menjur ya kani ke resolution jopi ringi ong dang don kam bangin ya tai bangin tir bangin perkat haduk ngin dia selutu ulang balai tim alat bapin wengno ya kani withdraw no ya kani ke resolution ngindang ekran kata kani ke principle kebangang la wengno nga withdraw o kipai babi ndai mentadon ki persang ban pensutu bakla ya upat ba nomar kita ka daw o kipai babi ka don kam ya ka number manuban lumban lang ya kita ki country what shaneng ha district council life wing what shaneng ha assembly bangin taw ki an kadai ka party nomar kita ka party kadai ban don ki nongrim minta pila benong oh don uni usamla na snong ji oh bala kani upabiang na dong sedong ngin jit na nuni oh ngin pecho pi ka party oh ka party kan layu ka datang ka uniform uyang na kanu geseng ru biang hi uyang na ke NPP oh biang baik na marbo pri ubiang apa kunta gen ong gen mento iu ben ong buto konrap uladeyu ubarus patam bangini knyum bangini domnya lakum ong to nang kamay mapiba konrat ngin pasiwi ban kersyan ni pi denem dei ka namar kata kada pi biang katnu pi bha katnu lada pimdan haka party ka ba biang ngem kwa ban alat ye pi ka don ka jing ong ba wei usopot open pot ya ka syang baro ka wei pi kmi lenti ba iwi so bha in lek pen bha ya ka syang sopot Hikmi nanti biwi sobha ilik pen bhai ya sang sopot habatang we sopot dua pen podlut ya sang baro kwe entah di ni briu babajingi bain lek hakatai kapot try in pen bhai kapot yo tang sekentar umsan laput lang nomar kata kadau hato pihun banlong tang kinong pekai ya kani katma kabangi ngelarai persai ka bamsap persai ka jingduk persai ka jingle silang kemat persai ka jingle bor ne piko abane don bentalang haga ni katma la piko abane don bentalang ya rengkat bat ka voice of the people party ngenwan ra ka jingla ngala keren ni kani apo assembly balai bagi kit khot jong ki seng perthei ki basin shari ka jila meghalaya kilong kit khot ka district selection committee balai bagi ni abane rap ya kita ki priu ke bekerjaan iki atau tang kita ki beriu ki berpentau pertai bagi kerjaan ya kita ki seng bersencar ki beri hok meniok kami ajam the voice of the people party kan penduk ya gini ki jilek bor baro nomor kumbagalong piyo alat ke kamai ke kaji lagalong ke kam kontrak lagalong ke kam sorkar lagalong ke no ke kam piyo amdei bafidi hok meniok piyo nomor pidon ke jingri ke bejan bagi ni ki seng san pertai ki benar ke jelag ni ko aban penduk ya ka bakum kata ni ko ban penduk the voice of the people party kan bo ig district selection committee ki belong e political ke MPSC kim de ben ki bri ki ben ke jere bat ki seng san partai em ki bri ki ben ni ke integrity ki bri ki ben ke principle ki ben le hok yala ka jong ka kamram nang ba uniu samla wat kam naladihi la uduk nuruspa
usa asar na nong kundong kan de ke jila ka ju ka ban pnio hu ya kata ka kam ka u ni kon ula ban de kon ju chief minister ne ula ban de kon ju pian ndre boleh bha la do tau kon ju pian u pas bha u kon ju chief minister um dan lenti ban sio kom tu tang namar bu de u kon ju chief minister kata ka de ka bangi kwa ban wanra sai shi sen pat hagan ka jila ka ba ka ji bat ngin le ya ka ka bangi de ban le oh ki ong kumno kini kinongalam jong kini ki parti ani henala dadan kal ai balar ka syatang henriu benai bangin aila di kini kino perta surok bakin sensar lar kimi du tulap ngongim don kam hadu henriu benai tanglai benai kala biang ingi bangin penbam jadai gitu ke balalute ya kari ka ba ka jui ko ki pa ba ba jonga namar ko taga tau hagan ka por ka bamenta ngayo weri pi ya ini ya baka voice of the people party yang in wada ka kmat ka joble yang in pindam yaladi hakamon ka joble bada banga keren kumta kamut ka banga yalap ya kanu ka balang lani kanu ka kenho namar mentaru kilalekti sikitu ki jaga ki babon ki bampat long kristan ki ang primtip ka BPP kadai ka seng sang pertai jong ki kristan ani ni bom long kristan la so ko nyo anahi kilek si babon Katolik yang primtip ka BPP ka basyoni ki Katolik dan way orang babong yang hot ken pi barden dan way lang kami ngai kendo agini kismi yang ngai si ngai tu barden nang boleh bau syoni ni Katolik kan bo pila ngat hakata let si babon balang presbyterian nang ne kinang lam ju BPP te dem singo tanat pi ia ka balang presbyterian ni ha bangi pet ia ka chat men riung ngem pet akan ka balang pidon ngem tip la filalong ne pimlong kersan ngem kelipi timut mangi kinong lam ju ka voice of the people party la dengi lap yu briu bamsaw la ni ka briu ka bamsaw ni surok ngin de klisho ai filalong kersan anta pidon ka balang ayubi namar ka tangi pet yaki kum ka chat men riu kum ka dog ka slam nyimpet akan ke balang namar ni ia kata ke jingri ubri ubod play shimet namar shimet ni haban yeng hak akhir kesni hak sni bishar ublay bishar ni kat kum ki jingle ke dei ta ublay udan ka bor ban bishar ban pinksan ban penrem no ubri umla ngim ko ban muslai kata waksha yalam bakla ko ki patba namar kita da kila persang lut kilat kilenti mo kilat kilenti kurup kulmar tambah bun bayuk kurup yu langyap imat kismu bakinim nri arbutra upai baun slot yakini naga bor bahkan wan ka sorkar ka batmai ka sorkar ju upai ba kaban pet ju upai ba kaban rat ka bamsat kaban wanra ka shongsok shongsngan bat kaban teipat ya ka jat meri